Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Strahinja Stojanović, star 30 godina, koji je stradao u eksploziji džipa BMW X5 na Novom Beogradu, sahranjen je danas na Novom Bežaninskom groblju u prisustvu oko 100 ljudi. U kapeli puni cveća bili su Strahinjina majka Cveta, brat Petar, devojka Sonja Gomez, Kolumbika sa kojim je bio u vezi i najbliža rodbina. Kolumbika Sonja Gomez, koja je bila u vezi sa Strahinjom, stigla je među prvima u kapelu u pratnji njegove rodbine i prijatelja. Ona neko vreme nije mogla da uđe u kapelu u kojoj je bilo Strahinjino telo, vrištala je i plakala pored džipa kojim je stigla i tako privukla pažnju svih prisutnih. Dva mladića su pokušali da je smire, pa su je vratili u automobil. Unutra je ostala 5 minuta, a potom je jedva izašla, pridržavajući se za Strahinjinu rođaku. Pre ulaska u kapelu ponovo je počela da plače, držeći se sve vreme uz Strahinjinog rođaka. Kad je počelo opelo, Strahinjina majka kukala je na sav glas. Posle izjava saučešća i opela, dugačka povorka je u 13 časova i 45 minuta krenula ka grobnici oticenog mermera, koja se nalazi preko puta grobnice u kojoj su sahranjeni roditelji Milorada Ulemeka Legije.